Danas radimo starinsku pogaču i paprike u kajmaku. Pogaču smo zakuhali sa 500 grama brašna, jednu kašičicu soli, jednu kašiku ulja i jogurta po potrebi. To sve lijepo umjesiti da tijesto bude mekano i lijepo. Mali pleh smo namazali puterom. Sada ćemo prebaciti tijesto u taj mali pleh i ostaviti 10 do 15 minuta da stoji i onda ćemo ga staviti u vruću rernu na 200 stepeni. Dok pogačica odstoji 15 do 20 minuta, mi ćemo spremiti paprike. Mi smo ispekli naše paprike u rerni na peka papiru. Sada ćemo ih staviti u jednu kesu da orose i onda ćemo ih oguliti. Evo, naše paprike su očišćene. Sada ćemo ih staviti u šerpu koju smo nasuli 2 kašike ulja i 1 komadić putera smo stavili. Sad ćemo ih staviti na vrelu masnoću i lijepo propržiti sa svake strane. Kada su paprike ispržile, dodali smo kajmaka. Samo vidite kako to lijepo izgleda i mirše lijepo. Evo, paprike se krčkaju, pogačica se peče. Ja ću brzo da jedem, jako sam gladna i ja jako volim ove paprike i pogaču. Evo, naše paprike i pogača su gotove. Sada ćemo servirati u jelo. Evo vidite, ovako izgleda naša pogača. Jako lijepo, mekano, ovo je s jogurtom. I sad ćemo probati. Kako je samo divno. Jako je ovo ukusno. Kao što sam spomenula ranije, paprika je moj najdraži jelo. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ostavite like i komentar, pretplatite se na naš kanal i uživajte u vašem danu i ručku. Pozdrav!